Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong ka jingkemen ka bakraw ya ka snong Lawjynriew nong thamai barok ka way bakalayo ban pli ya ka mala ka balai jong ka Ïing Treikam ka dorbar snong kabala sedang bante na usnem hajar puar ya ka jingte ya ka Ïing mala ka balai labay pisa ka sarkar jilla lingba ka Chief Minister's Development kabala kot siya ka khatsan lak tingka. Yang kata ke Ïing mala la pripat ba dengan menteri ke sarkar jilla ke badairu ke kertong jong ke National People's Party ke banyak hun syaka election MP na ke Shillong Parliamentary Constituency ke Dr. Maisel Amperin Lingdo harangkat ke jingadon lang ke Dr. Jasmine Lingdo urang ba snong ke thain uba SB Karshandi nalor ki nongkit kam ke dorbar snong bad u Dr. Reverend JF Jirwa bad kiwei haba ajing kren negeri kesni nakal yang ke Dr. Amperin kala ong. Bakate ke Ïing Treikam kalong ke babiang bahan ke benta ke jing pendon kam jong ke dong song snong kam tam lei jong ke dorbar snong na ke benta ke baha ke miat jong ke snong ke tau hi barok ke wei. Susu kala ong ru bakum ke sarkar ke don nya ke jinget banang ni syakmat ke hap ban ai bor ki nong song snong ki nong penyat snong namarba hakum ke ni ke khia ka son ke dei tang ke dong bat ke snong ke ban la ban yalam ya ki babun badru ban la ban ai ya ka khoj ka suba badru ka ba shai ha ka ba an la ban yu ilang da baro. We dedicate. Thank you so much. Hajamu yaiba karshandi bai up shitom yang abangan ya don talang hukum kedisi mereka all yang ma nakabenta ka jing pendon kam jong kinong shong shnong kam tamlilay ka executive committee ka jing penyan jong viba nakabenta ka jing baha jong kaniga shnong hi borok away si hajar mo I pastor Jirwa ka jing duway ka jong pi niya nga rung nga hay pa ka jogin pastor tang yung snow ito ka ikantin ka jong pi ka jing duway ka jong pi nga ruwayo kasi pan na ay kublay ki members borok kiseng lokuli, kiseng samlang, ya kajing am chitong jong pi yangi, mangin ya boy hagani jaga, ngamla bangan penpau ruhang ni ya kajing sumo jong ayi Dr. Jasmine, namar nadu kasni kepadai hi banyo ya kani kaski, siang biang haskor jong amatan bakar kandi, bakar don biang sakani kawai ke commitment, di katno hilak ay ngimpatit, haka berjar-jar, saya tu Dr. Jasmine Fi in contribute seconded ban pet ba pila ban namyan in kwa yung rumah na kita ki mau jukin ni kita ngayu kita ki rot por bang akiu shini shalor ni ha ban pet ba at least ni di ban I funding ban at least ban long sit ye ki akiu shini shalor they be sure ba yinle di kata na kaliang jong kasorkar but hakani kapor ngamit tang kaway bangi ngide tang i-channel jong ublay hi un penkentang ublay hi un say madan but ublay hi un aibor di pansyukular kalong kubapakla ndre nilayo I kaladon hakajingmut kejungi ngin pet bangin peteng ngin kakam kabadon kam berkit nakaliang kajonga nga so urang palan ko don nok sok snong ko iba katni ila ay kani chaka kibobon ki snong iba ngaru ngasyong ngalalong emeli bonsnem dai ni gidaw ki bamla lan ngimla pangintay ko migini ki Ïing aman ka dong aman ka snong but ngihi kum ka sarkar nginget nang ni syakmat ngintag iyebi ngihap ban empower yaki nong sosno. Toy lilay saya ki nong penyat sno. Namarba hakum kane kakya kasyon kati tang kadong kasnong kabanla ban guide yangi bangin deliver. Ka delivery kamday hakata ka political partnership ka delivery kati banday ben ka makod ka subang ka shy ka bayo ilang baro but nasngong the most trusted institution ni hakajing siyam jonga hakajing
Syakri upai ba kadai kador barsno. Bar kadai rot pala tipi kador ba nga ai kublei ba ibla ai monsu bahaya kadai jaka bat opi kilong kubi kilang ba kisamla kadai bercinrang dai ya kadai jaka ai ka ba kadai ke jaka ka ba yo cin betul. Bat nginnam ya keduk bat nginnam ya pendek ya kadai projek kalau bercip sisnem arsnem laisnem tambangi kwa menjui before 2020 year bahkan ni ke project kalau complete ngam tip kumnongin le tambah idok adjustment ngam tip ke determination juga but ngadon ke syariat bahkan ni ke determination juga kan long tang ka jingtai sudah but si hajamu bagi sim ya kataka jing ai kublai ya ke Ïing jungi ngin nang long kinong ya lam jungfi what's ngau marway what's ngau kumba pimdon kanu kanu kaling limba jong ka Ïing jungi iban lam ye jingha iban sak chicken ma iban im ka karte sak kana nado ka pon ba pita Haduh mentang ngin nang ya le ikine ki kam to ha si si hajar mo akit pok kit yang tak jing tu kan ka bakra nga dedicate ya kani ngahon nakabenta inong shnong jong Lawjynriew hi parok away nakaliang Honorable Chief Minister nakaliang Honorable Deputy Chief Minister ayapi kekerku kekerdong bat nginang ya tray hakini kisna perluan kan mau ya ke sorkar la jong haki jingwai ki jongpi kan mau ya ginong ya lam jongpi haki jingwai ki jongpi Deng ki jing tenjo ki babon kacat penriu jungi kacat penriu batip play kabatip priu kawa itu eki koreki kha kawa purom ye kishnong bat kinong ya kishnong bat ingin yai dai ya kata bat ai bakat kesan bat kanang kiu iran bangin long lang barok kita kinong syarai jong hijat penriu jong siya jango ipi barok kublai